not a 1 minute man. This girl's untouchable. Every time I present cause I'm capable. I seen a lot of girls, them nestable. 1 minute man's not capable. This girl's untouchable. Every time I present cause I'm capable. I seen a lot of girls, them nestable. 1 minute man. Yeah. Reka kabika nyuma dutangire Shadow God niyo filime tugiye gutangira. Shadow God, the best kuza ever. Ako konyine tugatangira bene data. Shadow God umurinzi w'umwijima, filime niko yiswe kuza ngiye guhereza alongside Fifi in the song number 1 kuza hamwe na Pike. Second is this atomusajali wali mambo uja ngade mukubulamu anyway. You don't wanna we come and jagala strong malo wakabi mu wakabi not a 1 minute man. You don't wanna we come and jagala strong malo wakabi mu wakabi not a 1 minute man. You don't wanna we come. Ako konyine tugatangira gusa mwese hano muherereye. Ako karimbo kazabageraho kazabashimishe cyane ku bakiriya bacu, inshuti zacu gasana Manudi murokore mwese ngira nikabagereho. Filimi ninshya tugiye kureba kuza mushuti wa bose nagafashemo, ngiye guhereza uko byifuza. Shadow God umurinzi w'umwijima, filimi niko yiswe bene data ngo ni umurinzi w'umwijima. Umurinzi w'umwijima Merati ni mukanya, filimi ninshya 2011. Kona kamuka woman ndi wamanyi nze sagala bana kamuka tori wamanyi tojango papala pala ngole tabisirani anyway wali era roza wakabi samu wakakisa. Miss Confident niko yitwa Miss Confident sajali wali ngono mu minsi uzi cyakora ubulamu anyway nuwa musanikazi njagala strong malo wakabi kona wakabi not a 1 minute man. Kona Shadow God niyo filime tugiye gutangira. Shadow God umurinzi w'umwijima bene data, no umurinzi w'umwijima no chekwa rero. Hussein ari wose kamugereho ndetse na Fafa kamugereho na mama wabo kazamushimishe. Kuza mushuti wa bose arakabatuye. Ntacyo bimaze bikabisa ntacyo. Okay, kadutangire Shadow God umurinzi w'umwijima kagiye kuvamo the song number 1 in Half Sound Studio kuza alongside Fifi kuza hamwe na PK Sava. Kadutangire B&E production dutangiranye n'iyo nzoka masajuru. Mama we yarebye umuriro inzoka subira inyuma maze kombe barakwereka hejuru y'inzoka, barakwereka ku musozi umwe hari umukobwa uhagaze muri ubwo buryo. Ese umukobwa hakuna arahashaka iki? Harakomeje kwitegereza, haraho yakomeje kwitegereza umukobwa. Bagenzi filime iratinyira komeza bas kumbu ahantu arimo arareba barimo baramureba. Icyo bakoze ni iki? Ntago bashwanye nawe baramufunguriye, ntago bashwanye nawe baramufungurira maze katururi. Mukobwa yarebye ahantu hari ifunguye bagenzi, ahari arashaka kwinjira ndani maze yasuye inyuma gatoya cyane, umuriro rawunaga hasi bagenzi katururi maze arikocinga. Kwikocinga no kuvuga ni agiye kwerekera dore filime nuko azanuko yinjira ndani. Kumbe kwinjira ndani harabiteguye, batangiye gufata ama position. Urababona baje kobwa nindwanyi dore filimi kobwa yaje yateye
abateye nabo n'indwanyi gusibye nawe n'indwanyi abateye nabo n'indwanyi nawe n'indwanyi dore filimi bas dore filimi ngiyi iri ntabwo ari iherezo ryayo agiye gufata igikoresho hari ibyo yibutse hari ibyamujira mu bwonko hari ibyatinye kumuzira mu bwonko bagenzwa tururi baracyaza ni benshi ukagira ngo yuko filimi ni finali kandi ari itangiriro iri ni itangiriro rya filimi ntabwo ari finali utanyibeshaho hello irebere filimi Shadow God umurinzi w'umwijima niyo filimi itangiye irebere mukobwa n'indwanyi gusa n'abagabo yateye n'indwanyi iyi ntabwo ari finali raka ni benshi n'umwe gusa umukobwa barimo bagenza umukobwa n'indwanyi ibyo n'indwanyi the fighter aragwana nibagarure bas minyuru rivanywayo ni benshi irebere filimi bagenzi turi umukobwa hey hello film new action raka dore film undabere by'iyi film namwe mundabere hey bas ngabariya dore film iracyakomeza raka mukobwa n'indwanyi azi cyakora umunyururu amuzingira mu bagenzi maze aramuzunguza cyari kimanutse maze aragikurura we n'agahambirwa we arohereza agasiya hari uwatangiye kumuha amashi hari uwazaga My dear devoted Deva. Skills have become I've been blessed by your teachings, Master. Ibyo byose mbikesha wowe metre wanjye. Come, sit with this old man. Ngwino tugira ibyo tuganira nje nawe. Metre we yaramuhamagaje mugenzi. Yari imyitozo yararimo. Tugaruka hakuno muri temple, Shaolin Temple. You have passed every physical challenge. Endured the buri kimwe cyose ashobora kuba wagitsindira. But for you to be fully realized as a Brahmaja, a protector, ugomba kuba wamenya icyo uri cyo ndetse ukagira rwose kwirinda kwihanitse. Please recite for me the third lesson of the Brahmaja. Ndiye ndabona mu byukuri cyafite mu mwijima muri wowe. Rather than injure rather than maim. Nakoze ibintu bibi byinshi nicaguza abantu. Rather than kill. Narishe arabyira metre. And only take a life. Natwaraga ubuzima bw'abantu. The spirit outweigh the needs of the body. Ni byinshi cyane nakoze nashoboye kuba natwara ubuzima bw'abantu. You have walked far into the sunlight, Deva. Ugomba kwikuramo ikibi ndetse ukishyiramo rwose urumuri. I would know of the road that brought you to our temple gate. Ugomba kumenya icyo uri cyo buno. My first task is Brahmaja. Protect my teacher. Hari byabanje kuba byambaho. Yes. Yego. Nibiki? Burma was a nation. Barakoreka muri Burma. The rebel forces, the PLM, controlled the north of the country. Cyari igihugu kirangwamo rwose n'intambara. Rebel leader Ken Lompa. Gusa hari inyeshyamba zarumvaga yuko kumvikana na leta zaragufataga ndetse zikakwerekeza zikagutwara kuba zakwica n'umukobwa arimo aramuganiza. Ibiciye mu myaka 4. Without trial. Kurikira nibyamuganirizaga bumvikana barakumvaga kumvikana na leta inyeshyamba zaragutwaraga zikakwica nibyagira metre wiwe araka urababona. The only hope lay with the Bhagwan. A spiritual. Hari umugabo bitaga Bagman niwe yashoboye kuba wazana amahoro ndetse muri ako gace. Niwe yashoboye kuba yazana amahoro aramuganiriza kuri kiruna rebi filime no kugenda komeza ibyo byose arabiganiza metre wiwe ngo
ashoboye kuzana amahoro, peace. Ko bangu nawe One to protect. nahawe akazi ko kuba namurinda. Kuri cyo narebe Best Studio B&B Production abo bose bakugira mu ruhare. Filimi iratenye nakomeza, turatangiye barakwereka umukobwa a Fast Bone Production abo bose bakugira mu ruhare. Henry Laka, Tony Tanga, Elisa Shah abo bose n'abakinyi. News amakuru arakomezwa. Kuri cyo narebe turatangiye. Makagao, Charlie Wongo, Eleni Smingi abo bose n'abakinyi n'amazina. Turatangiye tunakomeza, ni benshi bagarutse. Karatangiye. Michael Ben yagarutse n'umukinyi kabarwe yagarutse muraka. Michael Ben turamufite. Turatangiye tunakomeza. The Sound number 1 Phoenix Baleni n'umukinyi kabarwe nawe. Turatangiye tunakomeza. Simon Young yagukinaga filime Killers Romance aragarutse. Pema Pao n'umukinyi. Lanka abo bose n'abakinyi bimena. Turatangiye ni benshi. Ken Iki ni benshi cyane bagarutse kuri inshuro. Karatangiye. Danny Bashi, Michael Benny abo bose n'abakinyi bimena kuri umunsi wa none. Bella Dangi yabaye umuhimbyi. Anthony Zeko abo bose n'abakinyi. Michael Benny director yarakobe. Turatangiye. The Sound number 1 irarekuye. Shadow God umurinzi w'umwijima bagenzi turayitangiye. The Sound kuza of the PK. Umukobwa ibi byose arimo arabiganiza metre wiwi yaha akazi ko kuba yarinda uriya musaza niwe musaza yagaruye amahoro muri kariya gace. At a 5-star hotel. And a full security. Twagiye ku hotel imwe yitwaga 5-star hotel. Niho hantu mu byukuri yakoreraga gose amanama ye yagiye atandukanye. Gusa no musaza warwaniraga gose no kugarura amahoro muri icyo gihugu. Danger that night. Kurikira amasaha y'ijoro kobwa yaraje. What is it? Niki? I don't know. Sinzi. Something wrong? Hari ikibazo? I'm not sure. Nago mbyizera. Deva, why must you always look for shadows on a sunfilled day? Kuki mbona ugaragara nk'umwijima? The brighter the sun, the darker the shadow. Ariko mu byukuri umwijima umvamo hakazamo gose ikintu cy'urumuri. It's very wise. Uri umuhatari mu byukuri. Said it. Nibyo ndakumva. Very wise indeed. Uri umuhatari mu byukuri. Is there anything else before bed? No. I feel Hari ikintu kigomba kuza wenda kibi hagakurikizaho gose cyiza. All right. Well, I'll leave you then. Reka nkureke. Kuri cyo narebe yarashinzwe kurinda uwo musaza yarwaniraga gose amahoro. Kumbe barakwereka. Hari abarebera muri jumeri bagenzi bari kuri ya hotel umukobwa atuganirizaho. Niyo bahuriragamo bagakoreramo gose amanama yo kugorora amahoro. Bas kumbe The back one's alone. arimo indani. Fata amaposition mufata amaposition. Bagenzi kuri ya hoteli ari kumwe na wa musaza wa mukobwa. Hoteli yatewe. Kuri cyo narebe harabayiteye. Ese nizanyeshamba zitifuzaga gose amahoro. Raka umukobwa araryamye musa ijoro. Durabarinzi bashinzwe kurinda nabo. Kuva basi. Kuva basi. Kuma umukobwa aricyo yumvisha. Ntacyo numvishera. Batewe muri ya hotel. Kuri cyo narebe bas abagabo batenye shamba zateye marakora iki baraje nago bamumenye nago bamuzi bamumbalirize mubabyire nago bamumenye. Dore filimi action nindwanyi kobwa nindwanyi raka mujinga arapo gabo dore filimi nago babimenye raka
kumbe yasanze umusaza ajombwe inkota bagenzi irebere filime musaza bamujombye inkota umusaza haraka musaza yajombwe inkota bagenzi ameze nabi garaje aba uyu ni umurinzi atari the bodyguard raka gabariya ya raka taichi zivanywayo n'indwanyi gabo dore filimi irebere filimi irebere urugamba ravuna kufa basi wewe musaza ameze nabi yarwaniriraga amahoro peace dore ahantu bamuteye inkota mugenzi arabira n'amaraso ni menshi bagenza agafilme karatangiye kanakomeza bidatinze barakoreka feri ya mbere barakoreka ambulance ngiyi ahari se umusaza yerekejwe kwa muganga cyangwa ngo yaze nko hakuno kwa muganga mugenzi filime iracyakomeza. We have a very serious problem. Dufite ikibazo kiri serious. What kind of problem? Ikihe kibazo? The Bhagwan, he needs a blood transfusion. So do it. It's his arashaka amaraso, yatakaza amaraso menshi. negative. It's a very rare blood type. How rare? Uberetse. Here's the donor list with addresses and contact numbers, doctor. Aba nibo bagomba kuba bamuha amaraso. We've called all the other hospitals in the area. Dufite hakuno gose imvuriro zindi hano. It's on record. Aba bantu bakaba muri batanu. Metro area. Nibo bashobora kuba bafite amaraso ahuje na ruwa musaza. He lives up north. Gusa uyu umwe akaba ari majyaruguru. We still have the address of the clinic where we used to send him his medicine. So we go with the one of the 4 donors here in town. Tugomba gushakisha abo bane bari muri uyu mujyi. Shouldn't you look for this Tremaine as well? I'm not John Tumen. north. The suicide mission. Nge nago nagwa ingabo zanjye kugira ngo yuko ziye kuri misiyo y'ubwiyahuzi. In that part of the country, they don't take kindly. Kandi ako gace mu byukuri gasangamo n'uwo muntu. Possible Na gace karangwamo gose n'intambara mbi cyane. I can take care of myself. Yeah, I've noticed. If you want to go, I won't stop you. But you're on your own. Thank you. Nimba ushaka kubagenda amajyaruguru mu byukuri nge nago naguhagarika wa mukobwa we. Gusa bagomba guhiga bane bari mu mujyi. Gusa umugabo umwe ari majyaruguru. Kandi majyaruguru hari intambara nyinshi cyane umukobwa bamubyiye. Nimba ashaka kugenda ntago bamuhagarika. Bamwe bagomba kubashakira muri uyu mujyi abagabo bane. Umwari mu majyaruguru. Kuri cyuna rebe barakoreka bamuforomokazi. Yaraje hakuno. Here's the information. Dore information yanyu ngiyo. Long live. Ngabo ikirimo arakivuga hariye. Wa muforomokazi hari abantu yasatiriye aha gose information. Kuri cyuna rebe hari abagabo bane bahujije amaraso n'uriya musaza. Hakuno barakoreka hari imodoka zazaga. Kuri cyuna rebe Simon Yam original MC yagarutse. Commander Lampomp umukuru w'inyeshyamba. Bad news. Amakuru mabi. Kumbi John Tremaine ahuje umusaza n'uriya Check musaza. our operator in the city. Abandi bari mu mujyi. Good. Ni byiza. Did you see whose name is on this list? Uyitwaye amazina. Go back to the city. Kill the other 4 dogs. Subira mu mujyi wice bari abantu bane. Ese uyu wundi. No good. Uyu turaza kuba twamwitaho ni majyaruguru. Uyu turi majyaruguru turaza kuba twamwitaho. Bohereje umukobwa mu mujyi yice bari abantu bane bahujije amaraso n'uriya musaza. Sasa uyu mukobwa agomba kwerekeza. Uyu mukobwa agomba kwerekeza mu majyaruguru kugira ngo yuko ajye gushakisha wa mugabo umwe uhujije nawe na wa musaza amaraso. Bamwe mu mujyi ngo bagomba kwicwa kuri cyo narebe. Bas hari chapa yazaga kuri cyo nimvire nawe. Umukobwa agomba kwinjiramo ndani. Yeah. Bas kuri cyo narebe rero agomba kujya majyaruguru. Appreciate this, but is there any way you can make it a round trip? I'd like to help you. Tugomba kuba twajya majyaruguru ntugire ikibazo umukobwa. Going to real hot zone. I can drop you, but that's it. Ngendaza kuba nagufasha ariko ntago nza kuba nakugeza hariya kuri teri kubera yuko hari harangwa n'umutekano mukeya cyane. Inyeshyamba za
niho zarangwaga nyinshi majyaruguru. Niyo agiye guhiga wa mugabo umwe kuri cyo narebe. Aya basi. So how long have you been flying? Umaze igihe kingana iki utwara indege? 2 years too long. Maze imyaka nk'ibiri rwose ntwara ndi umupiloto w'indege. That's when I've had my blades oiled. We have to use civilian choppers like this one even to deliver medicine, because you never know who's going to be taking it. Aka gace mu by'ukuri ntago tujya tuhatwarira indege kubera yuko nta gace karangwamo rwose n'inyeshyamba ni majyaruguru berekeje majyaruguru. Agiye gushakisha wa mugabo umwe. Bamwe bane bari mu mujyi bagomba guhigwa n'abariya bashinzwe umutekano w'uriya musaza. Uyu mukobwa niwe woherejwe hakuno. Bamwimye ingabo kubera yuko hakuno umutekano waha ni mukeya, inyeshyamba niho zirangwa majyaruguru. Kuri cyo narebe arakabazi biraherera he Katruri Shadow Guard umurinzi w'umwijima. The village you're looking for is 2 miles north from here. All right, thanks. Hasigaye kilometero nk'ebyiri kugira ngo yuko wenda ugere mu cyaro muri village. Yaramushimiye indege iramuzanye gusa na yamubyiye ntago ari bumugeze kuri tele. Umutekano waha ni mukeya majyaruguru. Kuri cyo narebe filimi inatenye nakomeza umukobwa barakoreka hakuno. Tranga uwa mbere bagomba guhiga uhujije amaraso n'uriya musaza. Wibukara umukobwa yoherejwe kugira ngo yice bano bane. Haruwaje. Jen aramagara yarafunguye kugera hakuno bagenzi barakwereka uyu bamwicishije umugozi nukuvuga nawe ahuje amaraso n'uriya musaza. Uwa mbere bamwishe nukuvuga mu mujyi hasigaye batatu. Umukobwa aracyakomeza hari umuntu aje guhiga uhuje amaraso n'uriya musaza. Baramubyiye ari majyaruguru ya afite rwose map agenderaho. Katruri hano haranga umutekano mukeya, inyeshyamba niho zisangwa, inyeshyamba niho zisangwa bacengezi. Bas kumbe hari akagabo yarebye karimo karahagarara karimo karihagarika, intwaro kayisiza hasi karimo karihagarika. Okay bas nindwanya umukobwa the fighter. Bas yaraje. Hey, yewe taking so long. Kuki watinze? Coming. Ndaje. Ntacyo numvara. Ntacyo mwumvishe bene data. Senga rwose nyuma yari cyo yumvishize ariko ntago yabyitwaye rwose. Maze umugabo arakojoba amaze gukojoba kose yarahindukiye. Kuba imbere ye ntwariri hakurya hari umuhagaze imbere bagenzi. Yaraje bagenzi nufata intwaro bagenzi gatorana gare filimi kobwa ariwuse kariwuse gasiya ntwara arayicakira. Barakwereka hari uwicaye nimba sutaraye nibyo nazi. Barakwereka cyenzwe cyabaye cyenze kabisa. Aka gace karimo umutekano mukeya. Hey, yewe go see what's taking so long. Genda murebe ko yafashe umwanya muremure ngo agiye kureba umugenzi wabo. Bas majyaruguru no turi. Bas kuri cyo narebe uyaraje arebe mugenzi kumbe irebere filimi kobwa Juma gabo nta kintu mwumvishe bagabo bene data. Kumba arareba mugenzi wamerewe nabi. Araka kobwa nindwanyi yaciza muri target mu gipimo bageze. Hello nabanishe mugenzi wanjye bana kanegere hafi yegereye hafi. Urabona uko nagena nk'umuyaga ubuse ari gitiye. Turabona igikandagiza urukweto nitwabona mugenzi we nawe abona mukanya yamurebaga neza arimo ararwana. Maze bagenzi kumbe nyuma ye dore umukobwa aribuse arabangutse amaboko n'amaguru intwaro hasi udafati aravuna. Bas afite ukuntu azirikamo mu nshirami arakuzirika dore ukuntu yamuziritsemo. Bas haguruka
So, none which way is Opcourt Village? ushobora kunyereka inzira ingeza mu cyaro 2 miles this way. kilometero ebyiri hano. yamusize amuziritse bagenzi katurore. kilometero ebyiri uciye hano. hari umugabo aje guhiga majyaruguru ya harangwa n'umutekano mukeya cyane. yakomeza kugenda baririza bagenzi baramutungira rwose aho bamwerekeza mugenzi umukobwa yaje. Ubuke bane bahujije n'uriya musaza amaraso. Bamwe muri bo bane muri bo umwe amaze kuba yakwicwa. Hasigaye batatu mu mujyi ndetse n'uyu usangwa hakuno majyaruguru. Umukobwa araje hari inyubako yatangiye gusatira mugenzi. Filime yatangiye nakomeza kuza mushito wa bose kanguhereze alongside Fifi in the song number 1. Yarebye inzu nta suku ririmo, nta suku habe namba, nta suku ahantu hasukwaho. Yarinje ndani ndani. Harodyamye Michael Ben original names. Excuse me? Nyihanganira gato. I didn't call for a girl. Nago nahamagaye umukobwa ariko. What? Kuki? Did Madam Kai send you? Madam Kai nukohereje. Madam Kai, don't you work for... No, I don't know Madam Kai. Simuzu. No. Nagumuzi. You don't work for Madam Kai, do you? Nagumuzi. Who are you? What Urin, urashaka iki? I need your help. Ndashaka ufasha. To do what? Ubufasha bw'iki? Do you know your blood type? Uzi ko hari umuntu muhuje na w'amaraso? Well, let's just say the day I need a blood transfusion is the day I'm gonna die. Ushatse kumbwira yuko ko nshaka amaraso buno? John Tremaine. John Tremaine. You want to tell me what this is all about? There's been an attempt on the life of the Bagwan. Yeah, I heard about that. He's the peace activist. Turashaka dufashe ubuzima bw'uriya musaza. Ushobora kuba uhuje na w'amaraso. Yarasetse uyu Michael Ben. Whoa. Mbega. You got the wrong guy. Wibeshe ku mugabo mubi. To do with this. I don't care about the Bagwan. Nje ibyo ntago nabikora. Care about anything. From the looks of this. Niyo mpamvu witure mu gace kabi dore ukuntu gasa. You know, urazi? You're smarter than you look. Nago ugaragara nkuko usa. Asubira kwiryamira. You're still here, aren't you? Uracyari hano? Maze agaruka bucyashya. All right. Sawa. Put pants on. And we'll see if we can figure this. Reka mare kuba nakwambara mu byukuri utandebera gose kabanda ubusotse hanze gato. Aya basi nimba yemeye kuba yamujyana kugira ngo yuko atanga amaraso. Michael Ben yagukinaga filime kitwa Terminator. Yarakaguhereje Michael Ben original names. Sasa barakoreka turabona ahantu yaciye nakamenyere ngiye gutanga amaraso nayanjye nagiye kuba nayatanga. Suko abantu batumenyera n'ikimenyere kino gikobwa. Kanyibwakire hano. Maze arana aciye mu gikari. Nguyu dore nguriya. Harabagara hakuno barimo baranywa akagace karangwamo n'umutekano mukeya ni majyaruguru cyane cyane harangwamo n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi. Yaraje dore ahantu yahingukiye. Give me the usual. Imanga kandi ka buri munsi usanzwe kama kawaida. Kidaida nguo kidaida. Aranywa. Bas. You here early? Why? Usangu wihuta niki? Murphy's Law. Nta kibazo gihari. Never mind. Arabo yarebye bavuga baganira. Business is booming. Who are they? Bari muri business. I've been here all night. Ijoro ryose bari hano. Big victory. Barimo baranywa gusa sinzi ibyo barimo. Kidaida arakora urugamba. Son of the bitch. Icyana kindaye. Arabaje. Araka. We, userevano. Kidaida. Oh, okay.
duhemo kamwe yego sawa Kidayidi arabatinya ijoro ryose ngo bari bareba banywa You wowe American? uri umunyamerika kiramwegera Look like a spy. ugaragara nk'inetse Maybe. wenda uri umunya CIA bisubiremo nanone Guess again. bisubiremo nanone You like American? ese ntabwo uri umunyamerika uri igiki Yes. ndabizi mu gace kacu twanga abantu b'abanyamerika nk'amwe aya boss ibyo ntabwo mbyitaho What about you? ireba ariko POM? urinde uri iki uwendi we wose What? wiki uwendi we wese urabyumva ntabwo bikureba mu nshirami ariko ndakujomba Again? ushobora kumisubira I don't want any trouble. nta bibazo nshaka araka rebere nimwe nindwanyi bas bagenzi b'uyu baraza dore filimi wibuke yacitse umukobwa yacitse wa mukobwa dore filimi raka nindwanyi imwe gumi weye imijyari ni benshi n'umwe baramuha barakandagira ni abagome ko yakamanutse umukobwa yaje uyu we nindwanyi kugerekanya ibipfunsi imijyari arakaze riya dore filimi guriya arenze ku musore aramurenze uyu umukobwa arenze umusore yarabitojwe arakase mama we wa musore wa napfuye we Are you alright? umeze neza mbega kobwa aratakura nibagarure tugaruka hakuno Trinban ni ukuvuga ni uwa kabiri baje guhiga umuntu wa kabiri hari umukobwa batangiye kugenda babaririza maze yabatungiye intoki hariya hakurya ngatwereke uwa mbere ubike yapfuye bamusanze bamwicishije rwose umugozi sasa baje gushakisha uwa kabiri uje amaraso n'uriya musaza urwariye kwa muganga bano barimo barahiga mu mujyi hari uwagiye majyaruguru guhiga rwose umuntu umwe barinjiye ndani baje guhiga umuntu wa kabiri uje amaraso n'uriya musaza filimi iratsinyira komeza Shadow Guard umurinzi w'umwijima yewe nawe ngena wirebere nawe kumbe baje kureba umuntu wa kabiri dore ahantu bamukikishije ari baranywa ari bwumvikane n'uyu mukobwa uyu musore sinzi That needs your help. Yeah. Looked like he had everything under control. ngo urashaka ubufasha ndashaka buri kimwe cyose kigaruke rwose muri kontrole yacyo Not your man, I'm not the volunteering type. ngebyo ntago bindeba Not appreciate the teachings of the Bhagwan, and you might not fully understand the implications. ugomba gufasha Bhagwan ni wa musaza amufasha iki I used to be like you, nahoze nkawe but not anymore. ariko ntago nyibirimo And the only thing I'm called on to do in this life is to look after myself. ubu buzima bwanjye buno nsigaye mbwitaho ku giti cyanjye Man's life. This is more important than you or me. ugomba no kwita ku buzima bw'undi tugafasha uriya musaza muhuje rwose amaraso Not anymore. ibyo njya ntago nyibirimo yanze sibwo agiye ndakomeka basi. Why are you following me? kuki ushaka ariko Because I have my duty. kuko niko kazi kanjye nshinzwe You know, you're wasting your time with that shit on. uratakaza umwanya w'ubusa kuri njyewe Hey, Don. Ton Been a long time. ni igihe kirekire How you doing? umeze Doing all right, Nico? Meko umeze What have you been up to? Fighting the good fight. urindwanye nziza Friend. inshuti yawe se She's just a hooker. uyu ni Tanaka What's going on? ni biki bijye Lampa Rampa wants to talk to you. aragushaka kuvugana nawe Really? ni ukuri Okay. sawa When? ryari Now. nonaha
Well, I got some other things I'm doing today. Tell them all. mwaretse rwose nkamara kuba narangiza ibyo ntunganya nkaza kubona. To be perfectly honest with you. Ibyo ntubitubwire nagukeneye nona ni ukuvuga ni lampa wa wundi umukuru w'inyeshyamba ayikurayo. Nico! Intwaro hasi Nico. Drop it! Hasi. Put the gun down! Yishyira hasi iyo ntwaro. Put it down! Hasi. Calm down, John. Okay, here. Man, yego, bitware buhoro man, bitware buhoro. Lampo. Fire aramuha. Hands up! Hands up! Amaboko hejuru namwe. Bas. Umukuru w'inyeshyamba aramukeneye. Zibakuraho intwaro. Before, but never a man shot in cold blood. Ntago ushobora kuba wamenya inyeshyamba izo ari zo. Kuri cyo nareba umukobwa aratuganiriza. Mujyanesha. Fire. Sasu mbireri. Michael Ben, original MC. Bas, uyicyazi cyane nukugwanyisha imbunda. Who was this Chantre man? Kuri cyo narebe rero. Bagende. Filime iratsanye nakomeza. Bas barerekera. Icyazi ni intwaro. Kumbona nagwa mubeshya umusore. Mukobwa igipfunsi imigeri ntago mubeshya. Hari agace bagezemo. Turi mu majyaruguru harangwagamo rwose n'umutekano mukeya. Inyeshyamba niho zisangwa nyinshi. Katurori in the song number 1 alongside Fifi Kuza the PK. Bas intwaro yarayizanye ahantu yashyize mu modoka ukibaza imodoka nimba ari y'uyu muntu. Do imodoka se yabariye agashakisha rwose guparaparanya arimo arapanga bagenzwa tururi. Get him. Injira yebyigikobwa cyinjiremo. Bas ni mapangirizi usora ni mapangirizi bagenzwa tururi yabye umukobwa nanjye nahoze nkawe ariko ibyo byose nabivuyemo. Torono visa yikuramo ateranye inshinga maze bacona umukobwa. Katurori ndababonye nango ndakabati ndababonye kandi ukore. They're heading south. Bagiye majyaruguru kabisa niho bagiye majyaruguru. Bas Boya Meya bakwereka sasa umuntu wa gatatu uje amaraso nuri ya musaza niwe yarakenewe cyane. Nibiki bijye mbere kumbe dore wa mukobwa uwo mukobwa numwicanyi Rakabas. Mukobwa numwicanyi fire. Bari babonye umuntu wa gatatu baramwishe ndetse n'abari bashinzwe kuba bamujyana barabarimbura. Ngabo Where'd you learn how to fight like? wamenyene kurwana gutyo. I was trained from childhood to be a bar mahjong. What? Baranyigishize ngose kurwana. Bagwan is my family's duty. Kandi nigishizwe gucunga badman. Must carry on the tradition. Ibintu by'ubwoba babinkuyemo ndetse ndamurinda cyane. As bar mahjong, my duties will only end when all men are liberated by forgiveness and compassion. Badman ndetse akazi kanje naki. Urumatari. I'm sure it's hard for you to comprehend. Nawe ndabihamya neza kudashaka kuba wabyemera. Without a weapon? No, urarwana udafite n'ibyo kugwanisha. Amaboko gusa imigeri myinshi cyane. Danger, and now we must save him. Ibyo nge ntacyo bimaze. Kumbe barakwereka ari imodoka y'isi garuka ireba aho iturutse. Bas. What is? Twakurikiwe n'iki? We're being followed. Twakurikiwe dore filimi rero. Ongezamo. Bas irebere filimi bakurikiwe. Baje. Fire. Moto. Irebere. AK. What? Ngwiki. Rebere filimi ziri rukasansi bari nayo imihanda bari nayo wahura n'iki agafilime karacyakomeza. Bakurikiwe. Bas. Irebere filimi bakurikiwe na urabyumva ko bakurikiwe filimi nkiyi urayikulahi the sound in Hop Sound Studio. Bas irebere avayo
uyahujije amaraso n'uriya musaza batatu ba mu mujyi bapfuye, ni ukuvuga hasigaye umwe wo mu mujyi ndetse n'uyu w'amajyaruguru. Bagenzi katururi irebera agafilimi ayikurayo Kachnikov. Fire moto muriro raka n'indwanyi kobwa yakoze kuri bora basi n'umutwazi irebere filimi bometswe karacanye karakomeza. Fire moto muriro fire basi irebere filimi iracanye irakomeza. Bari nabo umukobwa yakandagiye ariruka, bagabo bari inyuma. Fire barahana babizi inzo, abagabo barashaka uyu mugabo uhujije amaraso n'uriya musaza. Baramushakira iki? Ni inyeshyamba zimukeneye. Basi fire moto muriro raka yafashe ikintu paraburizi yabo modoka yakwamye hakuno, baba bise bagende. Basi ko bakagiye n'umukobwa umusore aza imbere avuye mu kazi. Wow, mbega that was intense, man. Byari byiza. Woo! Wow. Mbega good driving. Uzi gutwara neza. For a girl. Mbega umukobwa kuri cyuna rebe atangiye kumirwa. Umukobwa ararwana nabyo kugwanisha, adwanisha nabyo, adwanisha amaboko n'imigeri kuri cyuna rebe. Tugaruka hakunino uyu mukobwa bibuke nawe ni inyeshyamba, akaba afite boss akorera, umukuru wawe w'inyeshyamba udwanya ubutegetsi, udwanya leta. Kuri cyuna rebe biracyakomeye, batatu muri bo bapfuye, abahuje uriya musaza amaraso. Ko byaje hakuno majyaruguru. He escaped. Badukitse. He's got help, a woman. Afite umugore umufasha. Had a report she's connected to Bag One. I shall send you. Nibo bazi gose Bag One. Where is she now? Ubu se bari. Assume they're traveling east along the Kura River. Bagiye majyaruguru no bagiye. So. Ndabona. It's just one man. Umugabo umwe. If they can't take a man, how can we take a nation? Umugabo umwe akabakubita gute? Mwese muri benshi akabakicira hasi. News. Mwese muhaguruke. More soldiers lost. Let's new record. Tugomba kuba twakora record. It's all over. The revolution. The cause is finished. Uwo mugabo Bagman abapfuye, ibi byose biba birangiye. Atarapfa mu byukuri, ibyacu byose birangirika. Kuri cyo narebe umukuru w'inyeshyamba Simon Yamo Killers Romance yarakagwereje. Mujinya umukobwa aje amubyiye hari umudamu uri muramufasha. Bagiye majyaruguru kurikira. What do you want to do? Uragira ngo mbigenze ne? Let's go hunting. Tujye guhiga. Bagiye kumuhiga. Barakwereka umukanishi yigize umukanishi azi gukanika, ariko ndabona yigize umukanishi babakanishi batari nyota. Umukobwa nabyo yizi. Icyazi n'umugeni n'igipfunsi. Ari huse maboko no maguru. Ari huse ningange hakuno yakuzana pike. Bas. What are we going to do now? Tugiye gukora ikibono. Come on. Tugende. But the city is that way. Umujyi ura. Is that way. We can't stay in the open road with the PLM at. Nago twaguma gutyo nawe tugende. Come on, I got a plan. Ngwino mfite plan. The gun. Nta ntwaro dufite. They're no good without bullets. Ariko urabizi neza ko nta n'amasasu dufite. Ntago uzi gukoresha n'intwaro, habe gushyiramo amasasu mu ntwaro ntago ubizi. Ubwumvikane bwabo baracyari bukeya cyane. Filimi natanye nakomeza barakomeje dore ngabo. Why are you so angry? Kuki urakaye? I'm not angry. Nago ndakaye. You haven't seen me angry. I'm irritated. Nago wigeze undeba aho ndakaye. Irritated? Nuko bimeze. Because I'm in the middle of nowhere. I got no money. Hano hantu ndi ntago mazi nta n'amafaranga mfite. Which I'll never be able to go back to.
ntago nshobora kuba nasubira wenda inyuma gusa ndakomezanya rwose n'imbere. The Bagwan's followers are very rich. They can pay you whatever. Bagman ni umukire azagwa amafaranga uramutse rwose umwitangiye. It never occurred to me that you would want to be paid. Afite buri kimwe azakwishyura n'umufasha. Azanyishyura. Wallahi. Wagombye kuba bivuze kare tugende ubwo aho ndakora akazi. Arashaka inyungu aho yungukira nawe. Kuri cyo narebe hakuno. Nini Kongo barakwereka uwa kane baramukeniye batatu muri bo bamaze kuba bapfa. Uwa kane se napfa muzara bigenza ati bagenzi barakureka ingabo nizo ziteye noneho. Ingabo nizo ziteye barashaka umuntu wa kane. Aya boss reba ndeba the sound number 1 irarekuye ingabo zaje zirashakisha umuntu wa kane. Uwa gatano ari majyaruguru ahantu haherereye gose inyeshyamba nyinshi nizo zirangwayo. Kugera hakuno uwa kane uragira ngo yuko naho nago yishwe mugenzi. Bagenzi katururi uwa kane bamurimbuye. Ese ninde umurimbuye? Barakwere kuvuye kumwica ngo arema aragenda. Faya baramuhaye nawe ingabo zaramushizemo. Ko bakamuryamishize. Turamufite twambonye. Tugaruka hakuno kwa muganga. Bane bamaze kuba bakwicwa no kuvuga ni hasigaye umuntu umwe. Uyu byamurenze. Kwa muganga utumenera ibintu dore ukuntu araka yararakara rwose nk'impaga dore mamashi dore ukuntu arebamo. Captain Muzima ukuriye ingabo zose zaho mu mujyi. Captain biramurenze abantu bane bamaze kuba bakwicwa kandi nakiracya makuru uyu musaza n'umunyapolitiki washoye ngo kubagarura amahoro muri ako gace. Umukobwa byose nibyaganiriza metre wiwe. Bagenzi yaraje Captain. Captain yaje barakora iki bagenzi katururi. Bane bapfuye hasigaye umwe. Dr yaraje katwumve. How's he doing? Ameze ati wapi? Nakiracyamo. His blood pressure is extremely low. Attention yazamutse cyane. It's hard to say. A day at the most. Turaza kuba twashakisha gose ko twabigenza gose umugabo aracyameze nabi gose abantu bahuze nawe amaraso gose bapfuye. Know something we don't. Tugaruka hakuno. Me to go in there alone? Urashaka ngiye nyine. You, not the case. Jesse can get us the weapons we might need. Wowe ugomba kuba wajyayo. Ngiye urabiza bago baranyeneye cyane. We jyayo. You know, for a dabba, you can be a bit of a diva. That's so. Kangerageza kuba najyayo ngewe. Sasa umusore arimo aroherezayo ngo igikobwa kigeyo hariya. Cyo cyonyine. Muri bare hari aho hafi bare gose umukobwa yaraje Katruri. Kobwa yaje agace nako baranywa handi gose handi banywa handi gose bikora ku giti cyabo. Filimi iracyakomeza najya imbere. Bas aga filimi nkaka nandi kabarizwa Hope Sound Studio kariyo. In Hope Sound Studio kuza hamwe na PK Sava. Barakwereka uyarasigaye muno wanjye ikintu ashoboye uyu gukoresha intwaro ariko imigeri n'ibipfunsi wallahi nta kintu wamubeshya. Turikorera ku giti cyacu kandi turahenda ntago duhendura turahenda. Urabibona n'ibikobwa byikora ku giti cyabyo. Uriya yamwohereje ngo agende kuko uriya arazwi cyane muri kano gace arazwi. Aya boss. Kuri cyo narebe rero. Aranywa. Ndani yarinjemo indani kwinjira indani bagenzi Katrori bas. Mukobwa yaje arashaka iki? Are you Chen? Niwe Chen. It's Jesse around. Uncle Sam sent me. Sam yankunyoreje. Last I saw Uncle Sam. Uncle Sam. An almond, two black eyes. Uncle Sam umeruka kera cyane yakoreje se mu we buryo ra.
We need weapons. dukeneye ibyo kugwanisha. Ngwino kumva ngo bakeneye ibyo kugwanisha tugiye ku ruhande. This is very bad timing. Kano gace na gace gateye ubwoba. Urabyumva? It's not the kind of things we need right now. Business nago twazikorera hamwe kano gace gateye ubwoba. Hari business uburyo tugomba kuba twazikoramo. Urabyumva mukobwa we? Ngo yoherejwe na Sam. Jesse is up there. Kombara akagabo kamurebye kamaze kumureba karahagurutse. I'm not one of Uncle Sam's girls. Nago ndi umukobwa wa Kamusa. Ugurisha ngaho? Singurisha. Nagugurisha kandi waje kwirenga. Everyone's for sale. Buri umwe wese arimo arakureba wowe. Nago bambimenye nimumenyere. Nago ngurisha ngewe. Murabyumva Swain? Uraseka iki? Ravuna Gabo Bari Nago agurisha. Buri umwe waho wose aragurisha ariko we nagagurisha. Hasi Daka dore filimi. Kobwa n'indwanyi bagenzi. N'indwanyi irebere maze bikaba byaramufashe bagenzi. Nimutagurisha turagufata ku ngufu. Byamwinjize mu kuma maze bivizire bivunagura amavi birashaka kujyuna. Birashaka kumujyuna bagenzi. Biramwambura irebere. Biramwambura bagenzi. Biramwambura filimi iracyakomeza. Mukobwa sinzi umutabaru wari we. Arwazanye intebe kandi arayizana intebe yitonze maze nabaha mugenzi yaje raka irebere. Mukobwa nawe dore filimi Ngabo Gomi araka Michael Ben action irebere filimi araruma muri bare aravuna Gabariya muri bare byakomeye. Bas raka bigari fata ibyawe nawe gasiya kobwa isasu. Leave him alone. Mumureka wenyine. If anybody's gonna kill him, it's gonna be me. Ni njyewe ngomba kwica umuntu hano. So, I'm supposed to get you guns? Marashaka intwaro. And say passage out of here. Ndaza kugira ibyo mfasha mu byukuri kubyerekanye rwose no gushakisha intwaro. And I'm doing this why exactly? She's with the bag. Kuki nkora ibi? Kind of helping her out. Uyu mukobwa akora Bagman kandi Bagman akeneye amaraso turagira ngo yuko nzajya kuba namuha amaraso. What he's doing is a holy thing. He's risking his life for the greater good. Ibyo akora byose ni imamu. Yes. Yego. If it helps save the Bagwan, I'll do it. Nimba ari byo gufasha Bagman ndaza kuba nabibakorera. Uwo musaza arazwi yari umusaza urwanira amahoro. Thank you. Turagushimira. Ubufasha yemeye kuba yawubaha. So this is it. This is our changing room. Iki ni cyumba cyawe ugomba kuraramo. The towels are in the corner. Nushaka isume iraho muri garderobe. Can get you anything else. Icyo ushaka cyose kirahari. Okay. Ariko Bagwan. Is it serious? Ibyo twumvishije biri serious. I'm afraid it is. Yego. For him. Thanks. And when he's better, please ask him to pray for us. Namara gukira uzamubwira mu byukuri azadusengere azaze no kuba yadusura. Uriya musaza yarazwi cyane yari umusaza uzi kuba arwanira amahoro. Kurikira. Survived the journey so far. I fear the worst might lie ahead. Urugendo rwabaye rurerure. Hari byo yibuka ibyazacamo. Ibyazacamo ngo urugendo rwabaye rurerure kuri we kuri cyo narebe ibyo byose arabiganiza metre wiwe. Yarirebye mugenzi umukobwa uzi kurwana ararwanira wa musaza kugira ngo yuko ahabwe amaraso ya musaza.
biraherera he kature ikintu cyerekanye unataye iki kung fu bagenzi n'uwa mbere ni nkatwe the sound number 1 ko turi aba mbere bas kuri cyo narebe bas uko akora imyitozo niko yibuka akiri umwana yarayikoze kuri cyo narebe aya bas biraherera ikatururi filime iratsinyira komeza baracyari muri ka gace uyababyiye nimba byerekanyeho gufasha ngo wa musaza ndabibemeye ndabafasha nguwo araka nyiri bare ni umukobwa filime iracyakomeza inajya imbere Kuza production bas I think we're okay. Ubu uhameze neza muveyo yari yabahije. I'll take you as far as I can. After that, you'll have another 2 miles on foot. Ndaza kuba nabajyana ahantu hose mba nshoboye kuba nabageza ibindi manaza kuba mwabyifashaho. Bagenzi barakoreka kumbe araka mafia. Uramubona irebere filime iratsanyira komeza. Barakoreka umukuru w'inyeshyamba yaraje. Ninda shaka uramubona Simon. Hey, Chad. Yeah, John. Umese? Oh, nothing much. Nah, chiraho. Where's Jessie? Jejari. She's down south. Yeah, Ji. New shipments of women coming in. Back tomorrow. Azagaruka ejo. Yera muri. You lied to me. Uri murambeshya. I don't like it when people lie. Sinshaka abantu bambesha nkawe. Bagenzi umugabo n'umugome. Abantu batangiye guhaguruka mu kabari. One more time. Inshuro imwe ya nyuma. Can you breathe? Where's Jessie? Ari yehe? Fuck you. Urakapu? Fuck the POF. Urakapu? Urananutse. Ngenda gapu. Yafashe bagenzi igikombe. Mama we umugome. Arahindukira Simon Yam. Who's next? Nendo kurikira muri mwebwe. This we're gonna see. It's a bit of a degenerate. Actually. Dwara urugendo rurerure. A friend of yours? Hard to believe. Uriya nshuti yawe izi icyo ukora. Pull your head off. Nova hurinda kumena icyo gitwe cyawe. Mijo. John Tremaine. Jenny twa John Tremaine. You look like shit. Ugaragara rwose nk'amasi. Do you mind? Oh yeah, sorry. Umbabarire. Bro, you look like an old man. But it is good to see. Ugaragara rwose nk'umuntu ushaje kandi rwose nkweruka rwose wari ukiri rwose umusore. Yaramuzi. How much? Ugurisha ngaye umukobwa. He didn't pay for me. Nago yanyishuye. I'm still getting it. Abantu ba twese tuziyuka uburi umukobwa wese aragurisha. Babandi bire bikora ku giti cyabo. Yagize ngo yuko umukobwa arimo ararenga bamumene. There are some women in this country not for sale. Abakobwa ba muri kino gihugu bose ntago barangwa no kugurisha. Let's have a drink for old time shake. Muze gose ngira icyo gose mbafashamo kuri cyo narebe. Hey baby, we talk price later. Cyana gose turaza kuba twakumvikana. Kuri cyo narebe ari bahuye nawe. This and this. Hano na. It's rebels territory now. Hano ni hari inyeshyamba. Are the only access to the river before have a beach. Tugomba kuba twanyura hakuno gose ku mugezi. Niyo nzira yonyine gose iri hano ku mugezi. What if we went upriver here? Kuki tutanyura hano? Cut across on foot. Tukahingukira hano. Not so many rebels there. I was out. Hariya aho hantu hari inyeshyamba nyinshi. Bro, the checkpoint was this. Hari ahantu bagomba kunyura kandi bakanyura gose ku mwaro ku mugezi. And a 45 and enough rounds to fight an army and you want. Bafite intwaro bafite za AK47 bafite intwaro zihanitse kandi twebwe nta ntwaro dufite zihanitse. You're my only hope. And now that I've said that, it makes me realize how desperate I really am.
icyo tugomba kuba twakora twebwe ni kuba twashakisha rwose inzira hano rwose twanyura tukerekera. Ari kuri peron umukobwa urandebera ube wiyatsa sha turakuzima. So some of the way. Kuri cyo narebe dore ngabo. Dang, you owe me. Dang, oh shoot. Uranyishuza. Urabaza se Yesu ko ari umugaturika ndakwishuza nyine kandi nibirangira urama kanji. Urama yanjye. Na bintu by'ubuntu. Ngabo. Filime iratangira nakomeza. Shadow Guard niyo filime itangiye. Umurinzi w'umwijima. Dang, have camera. Mfite na kamera. Ngo afite na kamera. Kuri cyo narebe. Hakuno. Igipimo. Namwigisha igipimo. I don't understand. Ibi ntago mbisobanukiwe. Just like you showed me. It's not Ibi meze nk'aby'abana. Oya. your fear. Ugomba kubikora. Fear the weapon. Ugakoresha rwose cyo kugwanisha cyawe. Throws off your aim. Can't be afraid of the weapon. Weapon can't hurt you. Nugatinye ibyo kurwanyisha mukobwa. Ibi ntabyo yamenyereye mubyire gipfunsi migere akwereka hari. Gipimo. Fire. Amwenyamo. Biriko biraza. You're natural. Biriko biragenda biza kabisa mukobwa. The Bagwan says there's no fear, only illusion of ego. Bagman yaramgiye ntugatinye buri kintu cyose. Bagman ni wa musaza uryamye kwa muganga. Yaramubyiye nagatinye buri kintu cyose, ikize cyose ahangane nacyo. Time to go. Igihe nicyo kugenda. Bas, batangire bagende katruri. Urugendo barusangiye mu joro. Berekera bagomba kunyura ku mazi. Ku mazi no bagomba kunyura hano bagomba kunyura ntago bagomba kunyura ahantu hasangwa n'inyeshyamba nyinshi Rebel. Turi majyaruguru. Filime iracyakomeza. Gabo mukato none. Do you really believe that we're on a mission from God? No. Kuri cyo narebe rero ibiganiro byarakomeje. I think it's sad that you felt like you had to lie for someone to believe that you're better than you actually are. If I hadn't said that, Jesse would. Ugomba kuba wamanya ikintu kibanze ku Imana ihari kandi ihoraho. Ko bwarabyira umusore. I used to. Nanjye nigeze kuba nabikora ibyo byose umbwira. Kid, I believed in God. Kandi nemeraga gose Imana. At the church and everything. Najyaga gose mu nsengero. And I joined the military. And I saw what war. Maze kwinjira mu ngabo nahisemo kuba nabishinguka mu gose ibintu byo kujya mu nsengero byo gusingiza Imana nabivuyemo. There was no God there. Ubu Imana ntago nyiyibuka sinyiyizi uranyumvira yinjiye mu ngabo. Imana ayanga itashwana n'Imana. It was a God of fear and pain and suffering. Not the kind of God you believe in. Nakoze ibintu byinshi cyane kandi mu by'ukuri nashoboye kuba nahangayika cyane. Ibyo ni ibyahise byibagize tanya n'ubundi buzima bucyashya ariko mwabaye watangiranye na Yesu. Hallelujah. You and me. Especially you. Uzareba byinshi by'ejo hazaza byiza. Bari mu kato baragenda baganira. Shadow Guard niyo filime itangiye. Amajwi amasho Kuza Production arayerekuye. Barakwereka ubatembereza ngo Uncle Sam. Africans? Hano nsanzwe magenda kumbi. Ahantu barimo baraca abagenzi barakurika ibikanagizo by'umuntu. Nana agafaranga gahari kumbi. Imbunda abagenzi katurare. Different girls. Ari maraganira kumba abagenzi katurare.
I can go for days, honey. Umutwe baramumenye. Hasi. Yakureye umukobwa. Katroli. I got him. I saw him go down. Umwe yagiye hasi. Funga mudomo. Nyishamba. I see a girl. Nabonye umukobwa. It's down there too. Ari hariya nawe. We're in trouble. Turi mu bibazo. I have to split up. Kandi ibibazo tugomba kuba twarangiza. It's our only chance. There's 3. N'ayandi mahirwe dufite, amahirwe dufite naya kandi turashobora kuba twakwikura hakuno. You're gonna be the decoy. Tugomba kuba twabikora byange bikunde. Believe me, you got the easy part. Ukabikora nanjye kandi witonze washoje. To crawl. Ndakibumoso nawe ukibudyo rwose tugeze kuba twabinjirira. Give him a burst and then hit the ground. Nugera imbere ugerageza ko harekura muri kilometero nk'eshanu urekure rwose amasasu baragira ngo yikura aho hafi maze nanjye mbarekurira urundi rusasu. Pop up, give him a burst. Uranyumva? You got that? I'm scared. Nagize ubwoba. You told me you had faith. Go out there and prove it. Nushaka kumbwira ko ufite malaria. Yashobora kuba yagize na malaria kubera ubwoba. Bas yamubwiye nagera muri kilometero nk'eshanu arekura amasasu baragira ngo yikora aho hafi maze nawe abereka icyari cyo. Uriya musore cyazi ni igikomando yari umusirikare kuri cyo narebe inyeshyamba ziruzuye ziri majyaruguru. Fire auto bararekura. Hey irebere raka Jizo nyeshyamba ni nyinshi ziri mu shamba. Raka commando. Commandos on duty. Umukomando ku kazi. Yatangiye kuza boroboro yitonze bagenzi maze. Afite icyuma bagenzi. Yaraje. Kufa basi wewe commando. Commando. Has ibintu by'igikomando ntago wamubesha gusa mubesha imigeri ibipfunsi karate dura maraso ariko ku ntwaro ku gikomando cyo mu shyamba. Aha. You okay? Umeze neza? I'm okay. Umeze neza? Nunyite wongewe. Hold your position. Fata position yawe. Kumbe mukobwa. Yarohereze. Fire. Muri down. Moto uko bamubyiye. Get that bitch. Tujye kubona iyi ndaya. No. Hoya. Irebere. Bas. Moto. Fire. Atangiye kubica kubakorakoraho. Raka. Moto. Sikia moto. Sikia. You okay? Umeze neza man. Uwahamagara ngo ameze neza aramwumviriza reka da. Yaraje mugenzi umusore. Hey. Yewe. Mashumi man. Harapfuye we. Mashu. Ya Allah. Mashumi. Dore umujinya. Yaraza. Fire kurasa. Fire. Apa kurasa. Pakurasa gusa. Baramuhaye nawe hasi. Umukomano ndakubyiza uko my friend araha. Kukera kanyoni igikomano cyo mu cyama nta kintu wamubesha. Aha. Kobwa nawe ari marabireberera byose by'umusore maragenda akora. Bas. Katroli. Moto. Yara mutabaye bagenzi mama we. Yatabaye umusore. Umukobwa ibintu byo gukoresha imbona nabyo yamenyereye. Icyo amenyeye gukoresha niki amaboko imigeri aho nago wamubesha ari huse. Aramuhaye aramukijije. Nibwo bwa mbere rwose yakoresha intwaro. Ubwoba bwaramutashye. Yaraje umusore. Yaba we nishe umuntu we ukagira ngo yuko ntago cyari kimaze iminsi kibica. Aya bas. Aga filmi nkaka karasanga mu The Sound number 1 ndetse Hop Sound Studio kwa Peak Studio. Tugaruka hakuno majyarugu no tukiri.
mu nyeshyamba mwumve 17 men against an army. abantu bakabaka muri 70 bakora ingabo Your horse. kandi ariko se ikinangaje umuntu umwe abashira hasi gute kandi abantu bakabakaba muri 70 bashobora kuba bakora ingabo ndetse bagatsinda. We lived like brothers. Tugomba kuba twabyikorera ku bwacu. Fasha umukobwa. Your father Isco would be so proud of you. Ndamunezerewe. Thank you. Urakoze. Our ad. None. Like a torch that will set the world on fire. Nkuko nababyiye tugomba kuba twatera tukajya kuba twakwicira uyu musaza anaherereye kwa muganga. The liberation. Long live the liberation. Inyeshyamba zirakabaho. The liberation. Long live the liberation. Inyeshyamba zirakabaho bagomba gutera ahantu umusaza anaherereye ndetse bakamurimbura. Nta kintu na kimwe bashobora kuba bageraho mu gihe umusaza kiri muzima. Bagenzi Katururi aba nabo barimo barerekera Katururi. Uyu ni ugomba gutanga amaraso nusigaye umwe uje amaraso n'umusaza. Batenye gutega lift ahari ziberekeza mu mujyi bava majyaruguru berekeza mu mujyi. I'm thinking about the man that I killed. Ndimo ndatekereza ku musore nishe. He was just a kid. Yarari umwana mutoya. Nta kundi wagomba kuba wabigenza iyo utari ubumwici nawe bari kukwica. Arimo aratekereza ku muntu yishe ngo yarakira umwana muto. Ibintu mu by'ukuri ntabwo babyoroshye. Kuri cyo narebe barakwereka barimo barerekeza mu mujyi ahantu umusore agomba gutanga amaraso ahuje amaraso n'ura musaza. Barakwereka ibyakintu bitinda bageze iyo bajya bagenzi berekeje kuri rya vuriro ahantu hadwariye wa musaza. Intwaro bagomba kuba bayimukuramo mugenzi babaha ikazi kwa muganga. After the transfusion, I'd like to debrief you. Ibi nibirangira ndashaka kuba navugana nawe. Reminds me too much of my government, and that makes me not want to talk to you. Nje ibi ntago nyibishaka cyangwa kuba nakwinjizwa rwose muri leta buno. Always a conflict between honor and duty. Your people should know that. You know something? Abantu bagomba kuba bakumenya ndetse bakumenya yuko kuri mu kazi kawe. Nje ibi nabivuyemo. Ibyo busirikare yabivuyemo. Kumbe tukiraho hanze y'ivuriro ambulance yazaga. Hari ambulance yazaga aharizanye umurwayi. Kumbe inyeshyamba nizo zize zateye ya vuriro. Fire zateye ivuriro. Bagenzi Katururi. Bas. Zaza zirashaka umusaza. Nyeshyamba zinjiye zaje. Bagenzi Katururi. Simon Yam. Arubayoboye Simon Yam. Abari baragenda. Are you ready? Come. Uriteguye ngwino nanjye. Gomba gutanga amaraso. Kumbe. Everybody take cover. Twatewe. Kuri cyunere captain yabimenye ko batewe. Nyeshyamba zinjiye zaje zirashaka umusaza. Urabona? Bas. Too quiet. Haracecetse. Anybody feel lucky? Hari ufite amahirwe muri twebwe wajyayo. Amahirwe na FT boss. Ngabanziriza abandi nimufite amahirwe. Kuri cyunare Bas. Fire! Turmoto. Murira. Ingabo zirahari. Ninyeshyamba zateye. Tora amasasu kwa muganga. Fire. Murira. Fire. Moto. Sikia moto. Vimbunda. I'm in the hospital. Tanya gufasha gusaba ubufasha captain. Byakomeye. Muriro. Muriro byakomeye. Fire. Sikia moto. Raka. We need help. Ari marasa ubufasha Katururi. Byakomeye kwa muganga. Kumbe barakwereka umuforomokazi wibuke ko ari 12 uyu muforomokazi mu mintwaro zanyu ndaba hamwese baramuhaye nawe mama we has fire moto
moto kwa muganga bagenzi moto barashaka umusaza nyeshyamba zaje fire scare hello byakomeye kwa muganga byakomeye moto muriro raka bunda zimwe ndende zimwe nini nizo zirimo zirakora hariya barashaka umusaza fire low irebere filimi iracyakomeza irebye mugenzi we yo yarashwe katurore batewe scare moto yeah arabashyiramo murare 2 1 kabiri rimwe fire bagende moto muriro fire scare tumbira amasasu kwa muganga twara amasasu mu nyubako bas muriro fire bas baje yarebye kuri bagenzi be uyu arabona bose babaryamishize hasi bagenzi katurore yaraje baramuha ko yakamanutse Simon ya mafieso nukuri inyeshyamba Rebel umukobwa ariye ese umusore ariye bagenzi katururi abikibagenza hakuno no kwica wa musaza ibyabo ntago byacyamo mu gihe umusaza ushaka kuba yazana amahoro muri icyo gihugu akiriho ntago byacyamo bamurimburi bas hello ariko bagenzi katururi filime iracyakomeza sinzi bagenzi tone kumbe yafatanye na boss mukuru uyu nawe afatana na cya gikobwa dore filimi nambara mukobwa kundi umukobwa kundi boss ni ndwanyi the fighter boss ni ndwanyi rebere filimi araka gabo rebere filimi iracyakomeza boss ni ndwanyi raka mafia naga kubit bus kobwa kuwundi bose ni ndwanyi na numwe wagaya gabo raka yaraka tizama sinema ngabo koka gasi ntago myemera kwecho we gabo mugenzi karamuha hakuno nabyo byakomeye basi kumusore araka ko yakamanutse araniga we bagenzi katurane sinzi kigabo bagenzi ni kigome cyakome cyuma bamujombye cyuma gabo bagenzi kiranyamwaga kimwinjizamo mujari mugisebe ocamutiye icyuma aravina n'amaraso kandi n'ugomba gutanga amaraso n'usigaye umwe rukumbi niba mwica se umusaza ari ryatabaho. You can make things so much easier for yourself, John. wagize ngo yuko gose biroroshe kandi bitoroshe rebere gabo mu maguru as hello ananiga rebere ananiga we rebere filimi na chakomeza hey
araniga maze araniga icyuma filimi naha araniga gweye irebere filimi n'indwanyi kakabona ngo Simon Yam ari kumwe na Michael Ben bahanganye bose ni byamamare yaraje maze icyuma hey hello maze icyuma ani kingarukire nawe mbabanira abana cyuma kimugarukire nyiracyo banyenzi katurore kigarukire nyiracyo hey maze yaraje bagezi Michael Ben yagukinaga filimi Terminator bose uko bakamwinjizemo icyuma uko bamuteye umunigo mugenzi ntabwo yashoboye kuba yarenga hariya wari umukuru w'inyeshyamba gusa umusore nawe yababajwe mugenzi ubuke bamuteye icyuma gusa arimo aravina amaraso kandi n'ugomba gutanga amaraso hakuno biracyakomeye ndakwica wanshinze ndakwica irebere dore filimi dore mijari filimi raha bagenzi katurore filimi raha bas kabariya aramuhawe gari ho filimi nisha dore nambara dore ugamba hello kabariya kobwa n'indwanyikazi kabariya we aravuna bas kandi afite ukuntu akuzirikamo mu nshera yaraje murangirizo wa kigozi giwe chance maniko yamuziritse ntashobora kwikura hariya filimi iratangira komeza barakwereka yagomba kuba yaza kureba mugenzi we gusa mugenzi we bamuteye icyuma ahantu habi arimo aravina amaraso gusa aracyarimo ku buzima ariko aracyahumeka biraherera he amakuru uwo mukuru w'inyeshyamba aho tuvuye bino yamaze kuba yakwicwa niwe wazanaga umutekano mukeya mu majyaruguru uyu ugomba kumuha amaraso mu by'ukuri yabonetse yamaze kuba yagaragazwa ugomba kuba yaha uwa musaza amaraso kuri cyo nareba yewe ko bwaje kumureba aramuhamagara Misty. Yeah, I'm alright. Meze neza. How are you? Where are you mvutse? I've had better days. Ndiyumva neza bono. Ngabo. John. What you've done for us. Did I really? Ibi dukoreye byose ni byiza. Ngomba nashatse kuba nabapfirira nyine. Wibuka umukobwa yamwijije agatangaza. Yamwijije akantu naramukahaye amaraso uriya musaza arakana azamutera n'ibintu by'ubuntu bikibaho man. Doctor said that because you lost so much blood already that there might be a risk. Abadokteri bavuze ati ushobora butarokoka kuko ushobora kuwatakaza amaraso menshi kandi ugiye gutanga amaraso hari igihe utarokoka. Yes. Ndabyumva. Didn't you say that there was hope for everyone? Ibyo wigeze uko wabimbiraho hari. Ngabo. Kobwa ari marira. Not like this. Not like this. Warakoze Dr. Araje. I'm sorry. Mbabarire. We need to start now. Tugomba gutangira nonaha. Bagomba kuba batangira nonaha bakamujyana operation igakorwa yo kuba yatanga amaraso ahuje amaraso n'uriya musaza bagenzi katurore. Ibi byose biko umukobwa arimo arabiganiriza metre we hashize imyaka 4 bibaye. Filime iracyakomeza mugenzi
Shadow God niyo filime tureba. Ngaba. You see, it was from John Tremaine that I learned the duty of being a protector. Nari ndi kumwe n'uwo mugabo witwaga John Tremaine yagomba kuba yagigora n'abadokiteri kugira ngo yuko ageze kuba yatanga amaraso nabo bamwiteho. I wish I had known this John Tremaine. You were lucky to have such a team. Ndakwifuriza amahirwe n'imigisha we na John Tremaine, mwashobe kuba mwaba abanyamahirwe, mwashoba kuba mwarokoka gusurvivinga. There's a part of me that lives every day for him. Njewe ariko ndacyamwitaho buno. Ubu ndimo ndagenda mwitaho, yabiganizaga mwarimu wiwe, yarahagurutse mugenzi. Ngabo. Icyubahiro muri Budapest. Ngabo. Go in peace, Deva, and take something of our ways to the... Genda mu mahoro, Diva. Kandi ugende mu mahoro. Promise you. Ndagusezeranya ntago ngiye amaherezo, gusa nzaba ngenda ngaruka kuri tempo, ahantu nashoboye kuba natozwa buri kimwe cyashoboye kuba cyangiza kuri ibi byose. Yagomba gusezera mwarimu, agafata urugendo akagenda, nta kindi cyari gisigaye. Karaga history mu by'ukuri yaganizaga mwarimu k'imyaka 4 iciyeho, yari amaze imyaka 4 ahari atari yagaruka kuri tempo. Yari arimo aramuganiza iby'imyaka 4 iciyeho. Agafilime ndakeka nuko agenze kitwaga Shadow God, kavaga muri The Sound number 1. Murakoze kuza murabeho, turabakunda cyane cyane. Yari yakoze mushito wa bose, afatanyije na mugenzi we Pika Production alongside Fifi in The Sound number 1. See you. Imana nibishaka tuzasubira.